Malo lau maari hou eiki mo lele ai tonga kotoa pē o ku whiawhia whoke ai polokalama le tiomo e Televisione Pasifika ke tau i heni ai i he hauani pēa mo e talawhikau lahi leo koia o tonga ki Australia Macon Bella ko Curtis tu i harange ngie pēa o kuiai ai taitalelei ai polokalamani ki atia sene tuku taimi pē ke whakahoko hawhepō talanoa aki i he ahoni o whekau aki pe mo e ongo ko osilele i foki i mamani o whekau aki mo e amanaki ke uta whakakomesiare ko ia o e kawa, mo kawa tonga ko ia mei he Pasifiki ki Australiani. Curtis malo e taulawa ki he hauani talelei koe ki he polokalamani. Ka te u kamata pē o ato e whenga maari ke uaki whakahoko aki i whakamatala o whekau aki pēa mo e lakanga pe ko ngā ue pe ko whatongia whoki nei whakahoko pē me ofisina o whelawe i mo tūkunga tau iai he lorotongani ki hono whakaata mai ko ia hono uta whakakomesiare mai o kawatonga me tonga ki he whonuani. Malo. Malo pito e suri e mawhainga maaria pa ku whiwhia pito ke kau mai e motuani ki ho porokalama mahu inga koni ko ngā ke si whakahoko ke awat ko tau ka inga ko tau pēu mea mai he ope. Pea ku kore peke hufanga ngahi whatap ko tau pēu ku os au whaki mo tūkot me whare wha mawhora lea. Pai ata mo me ki motuani ke kaua te programa pea ko kore ke unga ake mua peha whanki i rea whaingofua pea mo mahino ko hinga ke lawa ke tau wahe ai programa whawhiawhia koni tuku mai puri anga Australia. Suri whata tau peke ho whehu i koni o mai ko o ku kaiko haki ngau e si nei whakahoko. Pea ku whamarolahi ki he tahine princesi ka ko e taf kaulahi a tonga. Ko ngā ko e ne taki moa i he mai moa ko ni si ono whenga i ai whainga maari e ko ni ai hu mai kawa whakomesiare ki Australiani. Ke mawaha whainga maari e ho tau kainga koi tonga ka pehe ki he tau kainga tonga koia o ku nofo he ni. Pea mo lawa ke hu mai ke tau ngahi whemau whafo i tuitui, ko ngahi whemau o ngahi kalapu kawatonga i Australiani, ko uhinga ko ngahi porokalama, pea mo ngahi whenga paanga, pea ko ha mea whaamiri, pea ko ha mea apsia, aku lawa ke tau ngau ake e kawa. Ko ngahi kupwhekau aki lahi suri na whengau aki, o lawa ai porokalama ko ni, na ke pehe ko office pe tahine princesi ka koe office tonga high commission pe ke ngai kupwhekau aki kawai pe mo homo community ai tonga Brisbane community committee and association koe Fair Canberra mo ngahi kalapu kawatonga koe i Australiani na namo kau kotoa mai hange pe ko mau ke ilo isuri koe ta o ne ua mahalo me ai e tau submit te ngai proposal ke pure ang Australia ka pe ke whare area ko e kau tarf kau lahi ko ia me Pasifiki o ku ngā ue wāo whiapita taine princesi mo ki nau tolu ko uhinga ko sio ki ngahi whounga mo e ngahi whotutu ko niho no whahoko ke pure ang Australia ka wai pepe mo e whare area o Australia aia na nau whupopo lahi i he osi ho no whahoko atu ha ngā ue mo ha ngahi presentation na mau lawa tu ke ai o whakaha o ki he kau whakafofonga ai kakai ka pehe ki he kau senatoa ai wharearea Australia ke nau mea i ko haa koa e kawa ko haa mea fuwhima oi ke huma i ko haa hono ngahi rerei whaka sosiale ngahi rerei whaka ekonomika o aia koku tawa o mai ko ki he tuunga konu i ai aia ko Australian Commercial Cover Pilot Program. Aia koe mea peke mea he kainga tonga koku mea mai, koe Commercial Cover Pilot. Koe commerciale, pe koe hufa commerciale mai, koe pilot, koe ahi. O kukai ke pehe koe no whakaata au pito ni e kawa, ka koe hufa commerciale mai, pea kono ki ahi pene pure ang Australia, ke nau sio ki ai, i whaitau e ua koe ka lere atu koe ni. Ki he lerei koia o e kawa, pea mo naurawa control, ai hu mai kawa ki Australia. Ka maha koe tāria ki ho whehu i suri malo. Oia, e lawa nei ke omeha ki whamatala ki o tau kakai koe mahalo ke ki loko
mahino foki ani ihi koe ha ai fo i liu nei hoko ke tawa mai ki ahoni o ngofua mo ata ki uta mai ai kawa ko ha o winga nei ke ngofua ki ono o mai ki mua pe nei fia ma o hale liu whakalau ia i Australia ni pe ko fiu i e taha o ku pipiki ki ai ko skamata fitu taki mai hani ihi ki whareni o eke pe o ke hale liu ki e lahi koe ai kawa o ngofua ki lele mai mo kau pases palau wakapuna mo whalau tahi me kilo e wha o toi lahi angi ia makatu unga i fo i liu koe ni. Koe, malo pito e sori hange pe ko ke i loi, koe ki mua he wafe tahi wana i kilo pe ua. Pa koe ki mua i he wafe tahi wana e mato aki tapo pipe huma e kawa ki Australiani. Koe uhinga pe, koe concern pe koe tokanga e purang Australia, ke hangahi ngau e hala na e ngau aki o e kawa o awea ki he kakai tu whanua ko Australiani. Because indigenous community ko Australia ni o nau hanga na tolo mix e kawa mo ngahi me ake o mix ake kawa mo mahoa mix ake kawa alcohol o o ko ke tuunga ko en hono ta ofi o pito ko he purang Australia pe hoko mai pe ko hono feinga he office staff kaulahi pe he ki ngai kup fe kawaki hakore ke purang Australia o hiki mai ko ki whaata o ki loe ua. Pea koe nei kamata whatongia mo tuani i he waftaha walu o ulele mai mau lolo tonga lele kono whinga i koe ke hiki me ki loe ua ki he ki loe wha. Aia hiki he waftahi wa whaata e kainga kakai ko topuk wholau mai ke nau to o mai ai ki loe wha. E suri koe mea ko whakamahino atu o ku kei tū mao pe ki loe wha. Ko e kainga tonga pe ko e kakai ko e folau mai wakapuna o ku kei tū ma o pe ho kilo e wha. Hange ko whahoko at ane nei, it's a commercial pilot program. Ko e mea ko uririu ko no hu wha komesiare mai. Aia ka pa waha kautaha, aia ko e nauresisita, whakakakato ngai whima o koe ai purang Australia, ke nau ma o e laiseni. Ko pau ko seha tau kainga tonga was iaha nau laisen hange ko tau kainga tonga waha nau whare koloa pe waha nau kautaha nau hu me akai mai ko nau toru ko nau osma e nau toru ngahi requirement lahi ko koloa pe ke nau apply ke ma o mai certificate ko ni ko o no ai whakaata ke nau hu mai kawa pe ko ni hu mai ko kawa anta i he e te permit ko ia o ku unlimited ka ke lawa hu mai ha tone taha koe, tone te au, koe kilo e whiha, ku lawa hou mai, ngofua ke hou mai, ka o pau pe ke hau he kāko e suri. Pau pe ke hau he ea kāko, pe koe shipping kāko. Ka pau e wholau maha tō tahi e wakapuna hau pe mo ene kawa kilo e ni manoa, pe koe kilo e te au, o pehe o ku oswaka ata. Ka inga ka takwa more e whaka auha ho kawa au he kolontini me customer Australia ho tu uta mai mo kawa. Ko e kawa mo e whaunga ai kawa o ngofua ke o mai ko e fuefu pe ko liquid, pe ko e huhua. O kai ke ngofua ke o maha aka pe ko ha konga, whanki konga kawa, ko ke ngofua ke o mai ia, aia ko e fuefu pe ko stuki o pauta, pea mo liquid, ko e whaunga pea pa ko pau, ke lesisita, ke ma ho permit, pea to ngofua ke o mai ho shipment, ho o cargo. Ka pau te ke tukuang e koe kāko ke mawahe mai mei tonga, ka ke tok apply, ka tak manatu ipe e ma uihe purang Australia he sistemi e aho na e mawahe mai mei tonga, mo e aho na ke whakahua ho kore permiti. Ko ne tō da mai peke Australiani e whakaauha ia. Ka inga tonga o maho inga ke rak apply ke maho permit osi lesisita mahino pe tok mawahe mai ho kako kawa mei tonga ko uhinga ke ua na si faha feta fe mai no aki o more ai e paanga maonga mo ui ho tau kainga ko ia i tonga ka pehepe ki o business ko ia i Australia ni ko ia pe suri malo vit malo maalala o pita ho whamatawa pe ko ngahi foi poini maho inga nake o mai o whekau aki mo whaunga pe koe whotunga koia o kawa o ngofua ki utamai ki Australia ni. Ko ulawe i pe na ke kawa tu foki
pea moe kau whawafonga whakatala whikaulahi me ngahi ofisi whakatala whikaulahi tuku whunua Pasifiki i ha whakataha he wiki kua o si pea moe minister ma e Pasifiki o Australia e ko Zedza Zelja i ho o wakai ki he whakataha ko ia pe mga whakamatala pe mga mea ko ia ne mea ai minister o kia hangahi awahe wahe pe ko hangahi tono no pe ko hangahi konga o tono ke whaiha tokanga makehe ki ai kau whama kawatonga mei tonga i o whelawe i pe mga hi tutu uni fo o koe ni. Oia, malo o pito e suri koe mo ni foki koe foi polo kalama fo o fokien pa ku tau ke i he kama tape he pa ku pau pe ke lahi ai nga information ke mau ho tau kainga pe ke i loka ha hinga ka koe whakataha maho inga a mautolu pe mo e minister koe ki he International Development in the Pacific, Honorable Setsi Seota. Pea ko tui lahi o ku contribute lahi ai vave koini hono whakahoko ai ngahi pilot program ko ni ko uhinga ko minister. Pea ku ne whakahoko mai pe pea tau sio pe kiai ke ne whakafotunga ai pureanga koini he taimini o Australia ka pe ke minister. E nau fuu maafana pa nau loto ke whakahoko ai polokrama ko ni ko uhinga ke mawaha mo uio e tau kakai koe mei tonga ka peke tau ngai businessi. Koe mea na e tokanga lahi koe kei minister ka peke he pot ngawe ki muri a Australia. Koe quality mo standard. Ko mahino ni ko whakaata he puri ang Australia ha ki matapa ke tau hūmaya e tau kawa mei tonga ka peke Pasifiki. Ka koe mea o ku maho inga ke make sure o ku tau meet ai quality, safety and standard koe a Australia. Koe ngahi u information ko tau ko ni e suri o ku maho ia he website koe odc.gov.au. Ai koe officer truck control ke kainga pe o mea mai he ope ke mo lava tu kiai o ato ai ngahi information mo ngahi requirement mo ngahi mea koto ke whakakakato. O glotonga ngā ue ai Farmer Plus mo hai komisiona Australia i tonga pa mo pot ngawe ngowe kai pehe ke ngai association ko ia ai kau ngowe i tonga ke whakamaala ke aki nau tolu ai ngahi mea o whie mau. O fu whie mau ke meet ai health requirement, health standard and quality. Ai hange kon fo ke whakatata ki pe i mui koe i he ki package koe kawa ku pau ke asi ai ingredients koe hae mea i loto ka ke tohi mai koe kawa ka e fua ka e check ke customu o ku asi ai e mahawa ai ape ko hato e mea ke whakatai aonga i ho shipment pea mo ua ai tautaha na ne hu mai ai kawa ai koe ngahi mea ia maha peo kai ko wahe ia e suri ka koe ngahi mea o ku tokanga ki ai office koe minister ka peke pot ngawe ki muri. Koe wahe ia koe tau quality and standard. Koe uinga ko lawe i befok ko tau whonua wai pe ngahi whakangatanga ka ke tau lawa. Ma o ngahi teknolosia koe a Australia ni ke whaoha ngahi package o kurerei ka osiai pe ai standard atonga. Ko mea o kore atu ki ho tau kainga tonga mo e kau whaama ke oa te tau ai to o maa pe o pehe psai pe ko kora ke whaaha ki mila o mai. Tau mui ke ngahi tutu uni mo e ngahi whie mau ai pureanga Australia ko uhinga kai lawa ho kawa o a urerei mai ki Australian pai kai ke whaka auha pe mo ua ha tawa taha. Ko mea ia na e fu tokanga ko kai minister kon wo tau siao ke whakaata ma fo i stepo e taha ke tau raka ki mua ono hu mai kawa ki Australiani. Now, koe mea rewa a tau tolu tonga ke make sure o ku tau meet ai ngahi whiema o ai puranga Australia ko unga ke oa na awesia pe mau ai fo i polo kalama ko ni ko tuku whakaata mai puranga Australia. Malosu. Ko ia i he kuhi rina i ai ngahi whangatangata whakawahe whonua, ngahi lao whakawahe whonua nge koe Northern Territory, koe wahinga toke lao Australia, pe he whoki e wahinga kolomua, pe koe ACT o whikau aki pe mo kawatonga.
o ku tau pehe o ku kei tula hoko ai pe ngahi lau ko ia, pe o ngofua ke te ngawe aki fo ili liu ko ini a lau Australia whawhonua ki uta mai ai kawatonga ki Tawini mo Kenpela, pe o ku kei tula hoko ai pe ngahi lau whawaihe whonua. Koia, ku hange pe whoko suri ke I loi ko Australia ni wai pe state laws ia mo federal law. E o ku kehe pe ngahi state mo e nau ngahi tutu ni ngā aue, mo ngahi lao whakalot whanua o ngahi state, kai pehe ke whakapureanga whakalukfua ko o Australia ni. Ko e ongo relei ko ku lawe I he taimini ku mau, ku whakata ia I ngahi state lahi I Australia ni. Ko Northern Territory pe o ku kei tapu. Ko osi o ku whakata Kenpelani, ai Kolomua, kai pehe ki Queensland, pehe ki Victoria, New South Wales, Tasmania, ka koe tu e taimini, ko Northern Territory pe o ku os whakamahino I mai, o ku ikai ke nau kau I he polokarama koni. Ko kai ngatonga kou mea mai o mo I Northern Territory, tataki, mo foki pe o tarangofua ki ngahi lao, whalot whanua koia o e state koini Northern Territory, uinga o kukai ke kau Northern Territory I he fo I pilot program koini. Malo o pito e suri. Nei mamata foki mo tuani I he ngahi ata televisione koia I he mea atu ai minista e kakai Pasifiki ki Fisi o mea tonu foki minista ki ngahi nau mea ngā ue koia ai kakai o Fisi mo ngai kautaha utakawa koia a Fisi pe ku hange nai ki mo tuani I he kosio he ngahi ongo koia o ku mateuteu au pito pe a Fisi ia I he tunga whakatōpuri anga ma whakakomisiare ke nau kamata utamai ai nau kawa ki he marketi koini I Australia. O ku haha o wakai mei he purianga tonga o whika aki pia mo tonga. Pe o ku mau a tonga o ki ai hasino o e purianga tonga o ku nau tokanga e kina ai marketi kawa. Pe ko me whawhitoi tui pia a ngahi kautaha tautaha ma o nau laiseni pe toki uta hanga tonu pe me he kautaha ko ia ki Australia ni. Koia, sori matu pe ko purianga ko nau whatongia ko hono implement ai ngahi policy mo ngahi lao mo ngahi tutu uni ngā ue pe ku whenga pe whok mo pure anga ke nau whai hanga hi tokoni ki hono langa ngahi whare koe ai aku lotonga ngā whenga ake pure anga Australia mo pure anga tonga ke langa ha packing facilities I tonga ke tau peke ai e tau kawa ko e tau ngahi product katoa pe I tonga ke lava ke tau wausia ai ngahi requirement ko ia me he ngahi market whaka waha pure anga pe koe whamaman lahi. O ku mahino pe whoke a Fisi ai tuunga wiai a Fisi mo e ne tuunga wha ekonomika koe ngahi kautaha na e mea koe kai minister koe u private sectors. Nei keike pehe ko halanga I he pure anga Fisi ai u whare momosi mo ngahi whare whaukawa ko ni kana ia pe ngahi tokoni ai pure anga ki he nau ngahi area mo mea ka ko mea whakafoi tui pea mo mea ai tawataha businessi ko pehe ke ne langa hane whare ke whaoaki pe momosi ai e te kawa pe ke make sure o kua o ki he ngahi tuunga maalunga o whima o koea mei muri ka ku whainga lahi pea ai pure anga tonga ke whaingawe aki pe mo pure anga Australia mo ngahi kupwhekau aki ke whai ha tokoni, ki tau ka inga tonga, ka ku whakangata pe koe taim ni tau whakawhalala I he pure anga. Ka koe manatui koe businessi, koe mea he pure anga ke si tokonia, whakaivia pe ki nau tolu, ka ko kita o ku te loto, ke whakarere pe whotuha te businessi, ke te tuu ma te teu, lawa ke te langa ha te whare, pe ko whakahoko maha te misini, ma mea ke whenga ke au ke ngahi tuunga, mo ngahi whima o koia e marketi o ku te loto ke whakatawat kai e te kawa. Aia koe mea koe na mo mamata hifo kai ki he wholau atu koe e minister ki Fisi, pena ne reporti mai ka ki mautolu e ne wholau mo ngahi kautaha koia koe na o ku ke whakahoko mai e suri. Malo o pito. Koe mea tahana tau whatonga I e keres lo tonga ai taimilolo koe ni mapune e kau a
Nei holo foki ai stoka koe ai kawatonga I whonuani pe koe ne holo pe ai stoka to hiki ki o lunga a hono mahu inga. Pea o foki a ngahi tala noa foki o pehe nei hiki pe nei ka mate he te au tupu alu haki wa peke panga tolungi au Australia ke fo I kilo. O kuia ha wakai pe ko ha tafa aki o ku tokanga e kina pe wakai I pe siofi foki he purianga tonga pe koe purianga Australia pe koe toi sino kehe ange koe Farmer Plus ai mahu inga koe o e kawa he koe kapau tau pehe o ku panga tolungi au ki fo I kilo he lolotonga ni ko ki iliu foke tai mini aki ai whakaata mai koia ki uta whakomisiari mai o e kawa ki whonuani pe o ku holo ai maho inga tau kawa e lava foke ke whaiha o ki whamalala he tawhako I nika taki. Ia, mahalo pito e suri koe na mau osi race pe ai whehui koe ni I he mau whakataha koe pa mo puranga Australia I he amanaki koe ke whakaataha koe ni koe ai hu whakomisiari mai ai kawa. Pea koe information e whakahoko mai ka mau tolu I kai. Oku koe uhinga manatui oku antaa nia I he OTC, pea mo Agriculture, Department of Agriculture, pea mo Office of the Drug Control, pea mo Health, Department of Health. Koe mea ia koe ke hono control ai pricey mo mea, koe mea ia ai kautaha kong nau tonga e consumer pricing index mo mea Australia ni. Paku kai ke hakaunga ki ai ongo potunga ua ia koe ni. Ai koe consumer commissioner ia o kune control ai price ai a koe mahino pe e humai pe kawa ko pau pe e holo e suri ko inga ko e humai foki ko ke te whakangata ai amount ka ke lava humai ha toni taha ko toni hongo full toni te au kilo fiha te ke lava o humai he ke tongi au ai pe kawa ko ni ai ko kamata ke ilo he kainga faunau humai kawa e te ki holo hifo mahalo pe arifo me price ta tau pe pa mo New Zealand ka kukai ke u ilo auia pe te ulave I ha price toton ki he kawa he te ke in fokotu I he puranga Australia ki he commissioner ko une tokanga e whakamahu inga e koloa he koe uhinga koe fo I pilot program pe fo ke e suri o ku te ke lere full force ai mea ko ni aia ko no hu mai ko ni foi tai ua ko ni e si o rewa ke puranga Australia pa te nau tok make decision lewa ki hang ngahi details ko ia o e foi polo kalama ko tu e tamini te ke ha mahu inga ko e ngahi foi mea foi tui pe ki to taha te ne hu mai ka wa me tonga pe pe ki to taha ko I tonga malo video so ko tui pe o ku tau pehe o koe tala no foki ki tawhake o business o whi au hi foki ai tuku I whanua kotoa e Pasifiki o kuiai nau kawa ke nau vei pā kotoa ki he marketi Australia lawe I peko marketi lahi I kaingata pe I he tokolahi koe ha tau kakai Pasifiki o kunofo e whanuani o piai nau fie mako ki e kawa tonga mai kawa nei he tuku e whanua e Pasifiki kotoa o foki ki he marketi muri whakaluk fua pe o ku whewhe ha o wakai ki he mateuteu a tonga pe koe ngahi o kia ngahi palani a tonga o whekau aki pe mo pe koe marketing strategy pe koe palani whakamarketi a tonga whakaluk fua pe I liliu koe ni lawe I pe koe liliu ene o si toka pe me fuoloa ka kone toki hoko eni ia o mo oni pe o ku iai ha o wakai pe ha o tari he tawhako eni kātaki. Koia, mahalo pito e suri ko tui maha koe whehu I mahu inga nu ke tuku mai he koe uhinga koe mea ia ai Cover Association I tonga ke nau toi ki ngau e whakatahani koe uhinga ke iai peha fo I sino e taha gune toka ngai hono whakamarketi e kawa ai ku osi lahi ngai whanua e Pasifiki o kunau whakahoko e whatongia ko iahange ko Vanuatu ke pepe ki Fiji o fu malohi au pito e nau tu whataha e ngahi organisation pe ko ngahi association ke nau ngau e whataha ko uhinga ka nau lava ke hau katoa kau tō kawa o mai ki he kautaha ko ia pa ko kautaha ko ia ke ne whakasio ha marketi mo ha whaunga ke huai ki muri aia ko me aia ke tokanga I meitonga ko hinga ke tau to e sioange ki he ngahi approach ko e ho tau ngai whanua ka nga api
hange ko kau whaama, ka pau tēnā loto taha pēha fwoi whaama e tōlu pe whaa, pe nima o te tō lahi ange ai. Ke nau whaka taha e nau kawa, o nau siofi ha kau taha i murini, ke nau whengawe aki, ke nau supply mai nau tōria ai whima ai kau taha kawa ko ia, pe ko Australian, pe ko Amerika, pe ko whee peha whanua, o ku nau whima o ke hua te kawa. Aia, again, ne sori tau te whoki pei ki tonga, ki he ngahi kau taha, kai pehe ke ngahi kau ngō e whawhoi tui tui, mo ngahi association koia o nau affiliate pa mo e kawa, he ko o si tokon lahi purang Australia. O whakatu e whama plus i tonga, ke ne whakapaanga pa ka ne whale i ki nau tōru, mo whakatutu ai ngahi porokalama koini. Ko paula mo saati pa mo e whama plus i tonga, o ku nau tokonia mo whakaivia se o tau kainga tonga, ki he ngahi whounga, ke nau whai ai ngā ue koia ke lava, ke nau hū mai e koroa ki Australian, pe ko mūri, Aia ko mea peke tau te ki ako ange mei fisi, mo Vanuatu, ai kau whaama, ai kau businessi, whawhoi tui tui, ke nau lava o whakahoko ai ngā ue koia kai lava, ke mauaha lelei o ku mo ngai monu ia o toe saiange, mo toe lahi ange, i he kaha o. Kai ke ngata pehe tai min ka nau sio peke whahanga ue ke whakarelei koe ngā, koe osi koni ai ahi i koni e whai porokalama koni, nā lava ke toe ma teu te wang ki he porokalama hoko koea, te tau hoko at keipe a mo e kawa. Malo e suri. Kuia, ko sio whako ku wawe whoki e tau taimi, ko kia hato e tawhaki kehe, o pe ko toi poini kehe, o ku ke loto, ke omi, ke o mai he tau porokalama, ke mea e hou eiki ma tonga kotoa, kai tau tu whita ki kau whaama kawa mei tonga o ku nau whanongo mai ki porokalama ni, tau tu whita ki otomotu ki wawa o mo eua mo hapai, o ku nau whio mai nau kawa ki whonuani, o kia hato e toi konga kehe o ku tonu ke whai hato kanga ki ai, pe moe koe ha ai sino i tonga, pe koe whama plus koa, o te tonu ke nau whai hawhitu taki ai, o ka pau iai hatoi whakai ke eke, pe whia mau ha whakamatala lahi ange o whekau aki moe hono kamatai, hono uta mai koe kawa ki whonuani. Malo apito e suri o ku, koe mea pe ko whi wahiat ke kāinga ko mea mai, koe ora ki pe ke whakamahino ki he kāinga tonga ko toa pe, koe kawa, koe kilo pe wha, o ngofua, ke wholau mai moia i ha opuna wakapuna mai. Koe kilo pe wha o whakaata atu ke wholau mai moia, koe ke uhinga hono whakaata e commercial pilot program goni, o pehe whangiha ia te whao meu kilo hongo fulu, kilo e nima noa, he wholau mai i kai. Koe kilo pe wha o kungofua ke wholau mai moia, o to mai, pe koe whao mai ho kato check ini. O kei tuma upe ia. Koe ngahi whemau koe ni koe ki he kawa, whemau ke alu ki website koe odc.gov.au o mui i he ngahi stepu mo ngahi whaunga koe o atu katoa e whaigi ki he puranga Australia ai whaunga ke lesisita ai whaunga ke kawai o ngahi requirement mo ngahi whemau ki he kawa. Ko hae mea ke e fuefu, ko hae liquid os whakakakata la tahi puranga Australia ai. Ko e hoko pe suri o ku kokore atu ke kāinga tonga ko tope, o ku mea mai. Ke taunga aki, whakalelei ai whai whainga maari e koni o ku whakata mai puranga Australia. Tō lahi whangiha, mahapeo koe ke mou whia maari e koe pehe o, ko pehe au na tutongi ata ke u toto, koe polo kalama ahi pe e kāinga tonga. Pea koe whainga maari e rere ieni, ko whakaata mai puranga Australia. Whakaukore, koe tau e ua pe ahi koni, pilot program koni. Na ose ange tau e ua ko pehe puranga Australia, fulahi o mou mau rao, fulahi o mou ngahi COVID ai fo i polo kalama koni, tu usia o te whakahu mai kawa. Ko kore atu kāinga tonga. Tau mui, tau tarangofua, ki ngahi tutun kon o mai, ko ngai whaikiki, mao katoa i he website koe odc.gov.au. Mui kia i tarangofua. Mana tu i pe ke apply ho o laiseni, mao, pea ke toki o mai ho o kawa mei tonga. Ka kapau te ke o mai ho kawa mei tonga, ka ke toki apply, e whakaauha ho kawa hano tu tame ke ni o smau pe pure anga Australia ngahi information he systemi ai taimi o mawahe mai mei tonga, mo taimi ni tu uta, mo taimi na ke apply e.
Koe application, it's up to 28 days. O mei ihe aho taha ke aho ua waru. Koe roroa taha koe aho ua waru. Ai koe whakahopo application, e la po tarea te wike taha. Wike ua ka, koe roroa taha koe aho ua waru. Koe mea pe ko kore atu e kaingatonga tau tarangofua, whangongo ke ngahi tūtū ni koe pure ang Australia, ki he kawa koe uhinga, ke ua na atu wesia. Ai ngā aue mo e whainga kona e tau whakahoko kotoa. I he ngahi tau lahi e tau whainga mai koe ni. Whakaosi pe suri ko whiwhahauka atu pe e whakamalo a tahine princesi, ki he kāinga tonga kotoa pe i Australia ni. Mo ngahi kupwhikau aki kotoa pe. Nā mō alanima mai o poupou o tau ngā aue whakataha. Nē keke mei lava o whakahoko i ngā aue koe ni, ko mautolu pe i kai. Ka koe kāinga tonga kotoa pe heni, ngahi kulupu, koe hange koe koe Tonga Brisbane community, koe ngahi kawa tonga, koe Fair Canberra, mo ngahi kalapu, mo ngahi kupu, kehe kotoa ka pe ke ngahi kāinga tonga, whawhoi tui na mo tokoni mai, o poupou mai ke ngahi ngā ue, na e whakahoko, o taki ngā ue e tahine princesi, he ngahi tau koni ko tau. Sito o mea i, o tau wai koe ke he polo kalama koni. Kore pe ke tau ngā ue whapatpoto aki, ai whainga maari e koni ku whaata mai pure ang Australia, tau tarangofua, ka tau lawa ke mao haola lelei, ka ke hoko atu pe, ai mao ngahi monu ia ko ia, ai kawa me tonga, kai pe ke Pasifiki. Malo au pito e suri. Io Curtis malo au pito ho tuku taimi ke whakahoko ai whipotala noa aki i he huani mahu inga au pita ngai whakamatala koe nina ke osi o mai he tau polokalame e i he ahoni. Lo kua ai pe mo whakamalo lo to honga ia ai le tio mo Televisione Pasifika ki he tahine princesi e ki tala whikau lahi pe mo tolu kotoa pe i ofisina ka uma a foki hange ko lau ki ngahi kupu whikau aki o whekau aki pe mo me ani ke tawa o kia aho pe heni o ku ata mongo fua ke hono uta kuia o kawa ki heni tui pe koe kawa kau ia i he seki toa o ku kaule o mahu foki a tonga i he kawa. Pe kau e seki toa lelei e monu ia e ekonomika kuia tau ki i whonua o ka pauta tau ngā au e whakapoto aki a whenga maari koe ni ko tupangi mai e Australia i he wā i taimi koe ni. Kai kei kuata whakamalo pe tui pe e toi ai pe whenga maari a muiangi ke tau toi whitu taki mo whilongo aki o whekau aki pe o me kaweinga koe ni. Pe ka pau ia e toi whakaike pe whihupi ai kau mamatau e huani o naki o stupangi mai ai pesi wahau pe ke nau ahia pe whoki e Farmer Plus pea mo ngai wa akuia o pulianga tonga ke whakahoko ai hawhitu taku. Wata whakamalo mea tiki mautolo malo ho kau mai pe ke maufoki ahorelei. Kai ngā tonga ko ke tis tui haringingie ko e talawhikau lahi leo foki o tonga ki Australia i Kentela. I hene kau mai koia ke tau polokalama le tio ma Televisione Pasifika i he houani o whekau aki pea mo eongongo whakawhiawhia koe ni ai polokalama pai late ahi ki e tau e ua e pure anga Australia ki ono uta whakakomesiale mai o e kawa me he Pasifiki kau ai mo tonga ki he whonuani. Malo au pito mo mai ka mo mea tu au whātou.